Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese. Nkomeje kubashimira mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV, andika Susuruka wandike karindwi, hanyuma ushyira TV rete tubona kuri YouTube kugira ngo ujye bana natwe muri gahunda zitandukanye tubateguriye hano kuri Susuruka 7 TV. By'umwihariko no munyemerere muri mwanya tubagezeho amakuru atandukanye bari kuvugwa muri sport. Duhere muri volleyball. Muri volleyball nta kintu kiri kuvugwa n'imikino itandukanye yari kuba rwose kuri wa gatanu, ubwo hakinwa imikino itandukanye muri Petit Stade, aho rwose navuga ko byari byishimo, abafana bari benshi babashije kwitabira imikino itandukanye yari kubera aho ngaho muri Petit Stade ni i Remera i Kigali rwose, aho ikipe ya APR Women Volleyball Club yatsinze Kepler Women Volleyball Club amaseti 3-2, ni mu gihe ikipe ya APR mu bagabo yatsinze ikipe ya Gisagara amaseti 3-0. Hanyuma uburyohe bwa volleyball nyine bukomeza ku buryoha, abafana bararyoherwa by'umwihariko mu mikino itandukanye yari iri kubera hara muri Petit Stade i Remera. Byari ubwa mbere rero mu myaka myinshi ishize aho Petit Stade yakuzura, by'umwihariko tara amakipe akomeye muri volleyball, aho ikipe ya APR Volleyball Club na Police arizo kipe twavuga ko aribo bamibuye umukino mu Rwanda, by'umwihariko muri volleyball. Rero byari bigoranye cyane ko amakipe atihuriye ubwayo abe yakuzuza stade, ariko noneho ku mpande zomba amakipe ubwo yahuraga ya Police na Kepler ndetse na APR na Gisagara rwose Petit Stade yuzuye, ndetse na Ministre wa Sport mu Kansayire nari nawe yarahabaye yaje kwihera ijisho. By'umwihariko uyu mukino muri rusange nuko rero byagenze, icyo twabwira ko nuko buri wa gatanu by'umwihariko mu byumweru bibiri biri imbere hazajya haba imikino itandukanye cyangwa se derby y'umutekano muri volleyball, aho ikipe ya APR Women Volleyball Club izakina n'ikipe ya Police Volleyball Club, ngo ni ku mpande zombi yaba mu bagabo ndetse no mu bagore, kugira ngo barushe gutanga ibyishimo. Ibyo byishimo bizatangira ku itariki ya 21 mu kwezi kwa 11, aho ikipe ya Police izakina n'ikipe ya APR, aho ni mu bagore, ni mu gihe mu bagabo noneho ikipe ya APR yo izakina n'ikipe ya Police ku itariki ya 28 kwezi kwa 11 umwaka wa 2025, kugira ngo harebwe ninde uzayobora umwaka wa 2025 by'umwihariko muri volleyball uyu mwaka wa 2025, ninde uzawuyobora. No gutegereza tukareba ko iyo mikino izagenda. Tukiri mu mikino y'intoki kandi munyemere no twekeze muri basketball. Ikipe ya APR Women Basketball Club yageze ku mukino wa nyuma, n'umukino wa nyuma wa zone 5 nyuma yoko batsinze ikipe ya RS Hippos yo mu gihugu cy'u Burundi amanota 82-61 ahari muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo rero ikipe ya APR yamaze kugera ku mukino wa nyuma aho izahura n'ikipe ya REG, aho ikipe ya REG yatsinze ikipe ya Kenya Port Authority amanota 62-45 itisanga nyine ikipe ya APR ku mukino wa nyuma wa zone 5 uteganyijwe kuba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 kwezi kwa 11 mwaka wa 2025. Ubwo no gutegeza tukareba uko bazagenda bitwara muri rusange. Munyuma dukomeze rero tubagize amakuru atandukanye yo kuvugwa mu mikino itandukanye. Umutoza Afahmia Latifi watozaga ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Sport yatangaje ko yamaze kumusezerera mu gihe yaramaze ukwezi rwose ari mu gihano, niko navuga, kuko ntago yarari gutoza iyi kipe mu kwezi turimo ndetse no mu mpera z'ukwezi gushize. Ubwo rero ibihano bye byarangiye, ariko byarangiye ne bamusezeriye. Ubwo ni nyuma y'uko ngo atarari kwitwara neza mu mikino itandukanye yaba ya CAF ndetse n'iya champion abanje gutoza, bahise bamuhagarika cyangwa se bamuhakaruhuka avuga ati ugiye witekerezeho. Gusa nyine byarangiye bamusezeriye. Ni umutoza rutaruramara na season nimwe mu ikipe ya Rayon Sport, kuko Rayon Sport yamukuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport umwaka ushize w'imikino nibwo yatozaga ikipe ya Mukura Victory Sport aza mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero imuzanye, reba nk'ubwo tugeze ku munsi wa 7 wa championnat, ariko basa bamusezera avuga ati reka. Gusa biri kuvuga mu ikipe ya Sport nuko batari kumvikana, ko umuyobozi w'ikipe avuga ko rwose yamaze kumusezera, ko we akaba atabyumvikanaho n'abayobozi bagenzi be muri rusange. Biragenda bite ibi ngibi rero ni bishobora gukomeza bitera umwuka mubi muri ekipe, bigatuma itabasha kwitwara neza, nyamara yarafite amahirwe yo kuba yakitwara neza kugira ngo nayo ikomeze guhatanira igikombe. Dore ko mu mikino itambutse batari kwitwara neza, biraza kugenda bite, barakosora iki kugira ngo ikipe nayo ikomeze
ikomeze kwitwara neza mu mikino itandukanye kugira ngo ibashe guhatanira igikombe cya shampiyona dore ko ari igikombe inyotewe ariko mu gihe haba hakirimo rwose izagaragara cyangwa se kutumvikana ku mpande zombi ndakureye ntago ikipe ntaho ishobora kugera. Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese. Reka tubabwire ko kandi mu mikino itandukanye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi by'umwihariko y'abakina imbere mu gihugu ifitanye umukino wa gishuti n'ikipe ya Al Ahly yo muri Sudani. Murabizi ko ni ekipe ya Al Ahly iri kwitegura nayo by'umwihariko imikino ya CAF by'umwihariko dore ko yabashije kugera mu matsinda. Ubwo rero nayo ni imyiteguro myiza yabibonye ariko abantu bakibaza bati ikipe z'ibihugu zigukira n'ibihugu bitandukanye ahubwo twari tugukina n'amaklub atandukanye ubwo ngubwo se handi ikipe izatsindwa ibitego byinshi ikipe bakayandikiraho amateka ari hirari kavuga ati twanditse amateka twatsinze kwego ikipe y'igihugu none nk'ibi ngibi nabyo rero ugasanga nabyo ni nk'ibyo byose kugira ngo bategure umukino wa gishuti w'ikipe nationale agasanga nyine nabo no gutegura imikino ya lokali cyangwa se imikino idafite icyo yafasha ekipe muri rusange. Nuko rero usanga abantu bari kwibaza bati kuki batashatse ikipe y'igihugu nko izindi kipe ziri gukina imikino isandukanye y'ibihugu nuko rero bihagaze mu ikipe nationale. Ikindi twakubwira ko nuko ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa amakuru ari nuko ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abahoze ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi FAPA rwose batumiye abakapiteni b'amakipe by'umwihariko mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda mu nama izabahuza ku itariki ya 17 ubwo ni ku munsi wo kwa mbere ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ku isaha ine hara kuri Ferwafa. Ikigamijwe rero ngo nukungurana ibitekerezo by'umwihariko mu itangizwa ry'amahuriro y'abakinnyi hirya no hino ku isi nkuko byemejwe mu nama yahuje FIFA n'amashyirahamwe ahagarariye abakinnyi by'umwihariko mu mupira w'amaguru aho bari baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi aho iyi nama nyine yaberaga Rabat muri Maroc ku itariki ya 8 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ubwo rero n'abakapiteni nabo b'amakipe hano mu Rwanda nabo bazahura ku cyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kugira ngo bungurane ibitekerezo. Bakunzi ba Susuruka 7 TV mwari mubizi se ni ibyishimo n'umunezero hari byinshi tubateganyije kuri Susuruka 7 TV aho twabateguriye filime nyarwanda izajya itambuka kuri Susuruka 7 TV. Iyo filime izajya hanze mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero wowe ushaka gukomeza kubana natwe cyangwa se kwirebera ibyiza bihatse iyo filime kora subscribe kugira ngo utazacikwa. Ni filime yiswe urukundo ruhebuje uhura n'inzitizi zitandukanye mu rukundo ukabura uko wakigobotora ibyo bibazo. Nkurarikiye kuzakurikira iyo filime kuko uzigiramo byinshi. Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese. Dukomeje kubageza amakuru atandukanye hano kuri Susuruka 7 TV. Byari byishimo i Rwanda by'umwihariko mu gihugu cya Angola ubwo rwose hahuraga ibihangange by'umwihariko gihanganye mu mupira w'amaguru aho Lionel Messi yari yagiye yerekeje muri kiriya gihugu by'umwihariko mu mukino wa gishuti bafatanye n'igihugu cya Angola aho Martinez na Leo Messi kuri assist yahaye Martinez ibyo byose byafashije gutsinda ibitego bibiri. Ni igitego cya Lionel Messi anatanga assist by'umwihariko rero abakunzi ba Lionel Messi nabo bakomeza kugaragaza ibyishimo muri kiriya gihugu cya Angola. Wabonaga ko rwose abenshi baje kwirebera na Lionel Messi y'umupira byo ntago babihaga agaciro cyane. N'umukino rero wari uri guhuza ikipe y'igihugu ya Argentine na Angola wa gishuti aho rwose hana hagaragayemo umufana wari ufite icyapa cyanditseho Ankara Messi mu rwego rwose rwo kumwereka ko cyangwa amukunda cyangwa se kumwereka urukundo amukunda. Lionel Messi nawe mu kinyabupfura cyinshi arazamura ikiganza rwose aramusuhuza nawe rwose aramubwira ati nawe ukomeze kumererwa neza cyane. Nuko yabyifashe hariya muri
Angola. Ibyishimo bya ruhago bikomeza kuba ibyishimo. Tugana ku musozo w'amakuru yacu muri rusange, reka tubabwire ko Kylian Mbappe nawe rwose yamaze kuzuza ibitego 400 muri kariyeri ye nk'umukinnyi wabigize umwuga. Ibi ngibi rwose abigezeho nyuma yuko rwose abigeze ari umukinnyi ukiri muto ku myaka ya 26, aho rwose yabigezeho mu mukino bakinaga na Ukraine bakayitsinda ibitego 4-0, we agatsindamo ibitego 2 byose hari mu ijoro rwose ryo kuwa kane. Baravuga ati tugomba kwitwara neza cyane, batsinda ibi bitego byose. Ibi ngibi rwose ni n'abakinnyi bakomeye nka Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nabo ntabwo babashije kugera kuri aka gahigo ku myaka yabo 26, kuko ku myaka 26 Cristiano Ronaldo we by'umwihariko yamaze gutsinda ibitego 213. Ahangaha rero hari mu mikino 447, ni mu gihe Lionel Messi we ku myaka ya 26 yaramaze gutsinda ibitego 348 mu mikino 461. Urumva ko rero Kylian Mbappe we ibitego 400 bigejeje ku myaka 26. Urumva ko n'umusore ugifite n'imbaraga cyangwa se n'igihe cyo gukina, bigaragara ko ashobora kuzandika agahigo nako gutsinda ibitego byinshi muri rusange. Dukomeza n'amakuru yacu rero atandukanye mu mikino ya FIFA World Cup, mu mikino y'igikombe cy'isi cyangwa se gushaka qualification y'igikombe cy'isi. Reka tubabwire ko ikipe ya Ireland ubwo yatsindaga ikipe ya Portugal ibitego 2-0, Cristiano Ronaldo nibwo yabonye ikarita itukura. Ibi rero byasabye imikino 226 akinira ikipe ya Portugal by'umwihariko y'abakuru, aho Cristiano Ronaldo ni iyo mikino byasabye kugira ngo abone ikarita itukura. Ni nyuma rero y'umukino wabanjirije uwo baganyijemo na Hongria ibitego 2-2, nyine bikomeza kuba ibibazo by'umwihariko ikipe ya Portugal itabasha kubona intsinzi. Ubwo rero umukino ukurikira bakaza bazakina n'ikipe ya Amerika, batsinze ibitego 5 umukino ubanza. Ukugeza kuri ngo rero muri itsinda Portugal ni ya mbere n'amanota 10, Hongria amanota 8, Ireland amanota 7, Amerika amanota 3. Nuko rero bikagaze. Ubwo Cristiano Ronaldo byasabye iyo mikino 226 kugira ngo abashe kubona ikarita itukura muri rusange. Tubabwire ko kandi kuri uyu munsi wenda dusoza nuko Slovenia irakina na Kosovo kisa 3:45 kandi ikipe ya Switzerland irakina na Sweden, Denmark igena na Belarus, Greece ikina n'ikipe ya Scotland, mu gihe ikipe ya Georgia ikina n'ikipe ya Spain, Turkiya irakina na Bulgaria. Nuko bihagaze n'imikino ihari n'indi itandukanye muri rusange. Tukomeje kubashimira mwese mukomeje kubana natwe kuri Susuruka 7 TV, mukomeze kumererwa neza cyane. Ubwo rero nanga dusoresha amakuru kwa tubafitiye, mukomeze kubana natwe tugezaho amakuru atandukanye. Nitwa Esashe Musabyimana, mukomeze kugubwa neza. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese.